دچم ستوکهلم سوید عمر شیغموس سیاستمدار و نویسکار کرد میوان منه که عمر به خیر هاتی دخوازم ج دعوت کرنا فرانسا جبو کردین روجاوای کردستان دست پی بکم اف صحبتا لگلتا انا کسی رد کریه دبیجا ام بشتار نابن جبرکو دعوت نامه بناوی ریوبریا خسرج مرا هاتیه و هبو نامه دناو شانده دا تنی کسکه یندن جی ریوبریا خسرن ابو جه مناقشه هناك الدج دركتن هناك بشتكريا فيها الوسطى انا كسكرن تو تشوا دبيني دنگێتە تێبڕین کاک دڵبخوێن دنگ باش نويتا دەنگێتە هات بڕین مە پرسیارەتە نەبی دنگ هاتا برين دنگ من هاتي كاك عمر نوها باش تێ باشا من خواست براونستاين لهوليري بو دانوستاندرين كردي قوتو بيشكر لقال سروك مسعود برزاني نيشيروان برزاني مسرور برزاني ايرو لقال انا كسي جيفيا دەنگێتە تێبڕین مخابن دنگ چه بكن پش رازي ورم جو جمتا دنگ چه دكن چما من اف پرسكر جباركو پرسكا گرينگا كوشكا اليزي شاندك كردين روجاوای كردستان دعوتي باريس كريه تجاوری کرن کو شاند بچه فرانسا لگل ایمانوئل ماکرون سروک فرانسا بجوا شاند ج ریوبریا خسر ج هناك بيكاتين دنو ج اندامكي انا كسي بيكتي انا كسي بيجا از بشتار نابن چما بشتار نابن دنگ تيكاك عمر باش دبيجا بس بشتار نابن جبركو تاني اندامكي ما دناوا وي شانده دا جي دگرا يندن حموين ریوبریا خسرن جبر وی کیجی ام وی سردانی رد کن قبول ناکن و يعني سببها كدنج نشان داد بيجا انا كسيد بيجا جبركو دعوة نامه لسرنافي ريفبريا خسرج انا كسيرا شوية كاك عمر دنجي مهات اف حموم مجارين قال لك جرينجن مخصص بترى جوتو بيش بكم بريز عمر شيغموس دنجي من هات دنگی متیکاک عمر؟ بله نه حاجی تو پرسیار خود تکرار بکیم باشه تکرار نکن ام زمان استفاده بکن تو چو تخوازی بالضبط پرسیارتا چیه؟ بالضبط دخوازم انا کسی هالوسطه ویت چاوا دبینی دبیجا از باش دار نابم باش کاک دلبخین تو روزنامه‌وانێکی ژیر و تێگەیشتیە تو دزانی پرسێ سیاسی و دیپلۆماسی بە وێ ڕەنگی نایەنکردن ئەس بخوا ڤایاشا شتێکی پڕ مەزنە گۆسەرۆکێ دەولەتێکی مەزن وەک فەرەنسا نوێنەرن خەڵکێ کوردی و یان باکوورە ڕۆژهەڵاتە فراتێ داوەت بکێ داوە لەوان بکە گۆشاندەکێ بشینن فرانسا دەولەتێکی گرانیاخوا هەیە لە ئەوروپا دناو ئەنجومەنە ئاسایشە ناونەتەوەییدا وەکو دەولەتێکی کاریگەر لە ڕۆژهەڵاتە ناوین گاوەکی وەلێ داوێژە مەرێ نایە سەر ماسمێدیا و لەسەر مەسمێدیا ناکە هەرا و مناقشەی خودکە مەرێ بێدەنگی بڕیا سیاسی و دیپلۆماسی دانوستاندناتکە دوورە ئەڤایان نەکێشەیە فرانسایە ئەڤایە کێشەیە کوردایە گۆدناف خۆدا ڕوونێن دانوستاندنێ بکەن لە هەف بکەن قبول بکەن بێ چاوە شاندێکێ بشینن لەسەر ناوەڕۆکە دانوستاندنان لەسەر بەحسێ گۆتێ نەکردن لەسەر داخوازیە کوردان گەرەک پلاتفۆرمێکی یەکگرتی دروست ببە ئەڤ هەڵوێست تو زانی ئەس بخوا ئەڤ گاڤە ماکرۆن بە گاوێکی وەک یا بەری بریارە 688 لە کوردستانە عێراقی هاتەستاندن و بوو سەبەبێک و دوورە هەڵبژاردن و حکوومەتژی لە کوردستانە باشوور بێ دامەزراندن ئەڤایە گاوەکێ ئینسیاتیڤەکە ji bo parastina Kurda ji bo parastina mafê Kurda ji bo nûnerayetiyekî bihêziya Kurda di proseya Cinevê de di asta siyaseta paşeroja Sûriya da ji ber wê ya û ez berî wê jî ez ji wê emînim ku tensîqekî pir baş di navbera
رووسیا و ببوورە فرانسا و ئەمریکا دابووە دەبێ پرسێدا ئەڤایە وەک تاقیکردنێکی هەیە کۆ فرانسا بەبێ گاوێڕابە ji bo got bizanim bê wê Kurd nîşan bide gê eceba hoqasî têgiştin û pêgiştin yan nodûj li ceman heye ku karibin welatê xebrê bibin û daxwaziya xwe bi rengekî baş bibin bibe alternatîvek ji bo wê herêmê ji di Sûriya paşa roj ببورین جبرکو دخوازم ویجی بیجم مثلا اف دمک درێژە تو دبینی ینی مثلا سیاست مداره کی خودان تجربه‌ای تگلک تشدیتنه اف دمک امریکا هود ده دکن ناکن نکاره آلین کردی نزکی هف بکه حتی ناجی او هولدان بردوامن عجبه فرانسا بکاره به رول رابه ji roja berî 2 salan da teqrîben Fransa û Amerîka her dua inisiyatîvek standan gona bijî bikin di navbera hêzê Kurdî da û bi berdewamî tensiq dikirin ez bixwe welê fikirim ku li hevkirine ku hinek ji wan hinek gava bavêjin aliyê din jî piştgiriya wan bike yan Emerîkî hinek gava bavêjin Fransawî û Almanî û Brîtanî alîkariya wan bikin û piştgiriya wan bikin wek min behs kir yanî ê min ez eger merêv ew bîreweriya ka Kemran Qeredaxî got îro di derec de nîvsandiye li ser proseya berî ku helbijardin li Kurdistana Iraqê bibin merê tê digiheke çawa hinek diplomatên biyanî jêre gotina gonamekê ji Mam Celal û ji Kak Mesûd re binivîsîne ji bo got karibin ispat bikin ki karin welatê xwe birêve bibin heta got karibin piştgiriya wan bikin didî قطبو مخابن دیسا گریدانا اینترنت نما کاک عمر دنگی متیتا بله نونره جیگری نونره امریکا جبو دوسیای سوری دیوید براونستاین او جی لوی داره بو من گوت دوه لگل سروک مسعود برزانی سروک یاریما کردستانی نیچیوان برزانی و سروک وزیر مسرور برزانی جویا ایرو لگل شاندک انا کسیجی لوی داره جویا برینها لروجاوای کردستانی لقامیش روجی لگل هر دو آلیان جویا بو لقال انا كسيب لقال ريفابريا خسر بيانكي جيبيا بو كاك عمر هر قطبه اف قطبونجي صار حسابي ما يعني زماني ما دبا براونستاين ليفربو جيجري نونري امريكا جبو سوري لقال سركردين كرد جيفيا دنگي متى كاك عمر بله دنگي تباش من حسكر بزانبم مثلا یه بری براونستاين نکارو بود شکیب یعنی نبو یعنی انجام جوان هفدیتنام در نکد من حس کر بالا بکشینم سر رولا باشوری کردستانه او دکارن چی بکن؟ بێگومان نوها تەنسیقێک هەیە دنابەرە فرانسا و ئەمریکا و حکوومەتە هەرێمە کوردستانی ینی مەرێ دبینە کۆ تەنسیقێک و مەشوەرەتێک هەیە دنابەراواندا و فشارژە هەموو ئالیادادێ من پرۆسەیە یۆغۆسلاڤیا تێبیرا من gelekî zehmet bû heta rêkeftina deytin hate pêş sekinandina şer di navbera Yekîtî û Partî de li Kurdistana Başûr gelekî zehmet bû heta got ew birin meselan malûm bû got li çi di mesela Kosovo û Sırbiya de li Dayton diplomatên Emerîkî bi zorê ew birine ciyekî û nehiştin got bêne derbê heta rêkeftin عینی تشت سالا 1980 مدلین اولبرایت کاک مسعود و مام جلال برجیهکی مزرعه و نهشتن در کفن حتی گوره کفتن دنابوان دا ببا دیتنا من دا یعنی ابانا نوها بنرمی محاولت کن لی اگر پرس دوم بکه و او آلی بوی رنگی به پرسیارتی بردوان ببن و امکانه فشارکی زیده روان بکن لی راستیک هیا و گوز پر جدی ترسم او جی اوه
ام محتاجی وانە نە ئەو محتاجی مانە بله يعني ملتي ما محتاجي وانا نا او محتاجي ملتي ما نشبر ويا كاركي ولا نيكرن جوج ما عاجز بمن ودست جما هلجرن ويشاخي كس نعمنا كو بيشتغيريا ملتي ما بكا وملتي ما بباريسا يعني دفي خالدا قال لك وريابن قال لك خوشدار بن قول سر في بروسيا هاني برنگێکی بێتان بەردەوام بوو یەش دیسەمبەرە 2019 دا مثلا نەئاڵۆزی نەمەرێکارە دە هەفتێکێدا ڕێکەفتنێ بکە لەسەر هەموو تشتێ یانیش بەروێیە گەرەک ئەو هێز عالیە سیاسی کوردی لە ڕۆژئاوا بەرپرسیارەتیا خوا و ئەرکی خوا هەم بەر ملەتێ خۆ بڕاستی بجیبین. gelekî spas siyasetmedar û nivîskarê Kurd Omer Şîxmus ji Stockholma Swêdê mîvan bûye.